iyo igisobanuro cyo kujya mu ijuru kikiza kuba ari ukumenya kurya ku mafaranga ndetse no kuyaryohamo, ahari ntawe ari kuza gutanga Anita Among kuza kwicara ku ntebe y'imbere. Uva ku nzu z'ibitabashwa yazamuriye inkingi zikomeye mu gihugu cya Uganda zitapfa kwinjirwamo n'isasi iryo ari ryo ryose ribonetse, zitunga umugabo zigasiba undi muri iki gihugu cya Uganda, zibarirwa mu kayabo k'amamiliyari n'amamiliyari atagira ingano, ugere ku modoka z'akataraboneka zitabasha kwigonderwa na buri umwe wese ubonetse, zimwe mu modoka zitunzwe n'abantu wabarira mu ntoki kandi b'ibyamamare hirya no hino ku isi nka Cristiano Ronaldo, igikomangoma cy'Ubwongereza, byose bikaba biri mu biganza bya Anita Among, Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cya Uganda, umwe mu bagore bake bazwi cyangwa cy'ifaranga kiryoha. Kumenya kwiyitaho si ibyo akopera ahandi ahubwo biri mu maraso ye. Umugore utatinya guseruka yambaye imyenda ibarirwa akayabo karenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ndavuga uhereye ku nkweto, ikanzu ndetse n'ishakoshi, ku buryo yaseruka ukabona yambaye ibihumbi 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutekano wa Anita Among ni nta makemwa. Uretse kuba igihugu cya Uganda cyaramwemereye abarinzi bamurinda umunsi ku munsi aho agiye, Anita Among yishyiriyeho ababodyguard bagomba kumurinda ari mu bikorwa bya leta cyangwa se mu bindi bikorwa bye bya buri munsi. Ariko ubundi kuba Anita Among ari Visi Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cya Uganda, akaba yaramenyekanye cyane mu gihugu cya Uganda ndetse no hanze yacyo kubera kwigwizaho imitungo mu buryo budasanzwe. Ubundi Anita Among ni muntu ki? Amafaranga afite se ndetse n'imitungo itagira ingano imwanditseho abikomora he? Ese yaba yaranyereje umutungo wa leta nk'uko abayobozi bakomeye muri Uganda bakomeje kugenda bamugarukaho? None se nkubaze, kubera iki leta y'igihugu cya Uganda yateye urugo rwa Anita Among bakabasha gusahura buri kimwe cyose yari yabashije kugura amafaranga atagira ingano, imitungo ye yose igafatirwa na leta, kugira no kuri telefone atunze iwe, byose byaba byaratewe n'iki? Iyo bigeze ku kumenya kurya amafaranga ndetse no kuyaryoshamo, baravuga bati utamuzi aramubarirwa. Nyemerera muri aka kanya ngo yishurire bimwe utabashije guhishurirwa kuri Anita Among, ubashe kumusobanukirwa neza ndetse no gusobanukirwa buri kimwe cyose atunze. Reka mbibutse, ikiganiro cyacu cyitwa Shiramatsiko. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube Bivugwe TV, ibuka gukanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ubutaha uzajye wumva buri kimwe cyose kibasha gutambuka kuri uyu murongo. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026, inzego z'umutekano n'abashinzwe iperereza mu gihugu cya Uganda basatse urugo rwa Anita Among, wahoze ari Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko w'iki gihugu. Urugo rwa Anita Among rwasatswe rukaba rwari ruherereye mu gace ka Kiko hafi n'ikiyaga cya Victoria. Impamvu y'isakwa ry'urugo rwa Anita Among akaba ari ukubera ibyaha bya ruswa ndetse no kunyereza umutungo wa leta nk'uko bikomeza kugenda bimukekwaho. Ubwo basakaga urugo rwa Anita Among hari ku cyumweru tariki ya 17 Gicurasi muri mwaka w'2026. Uretse kuba Anita Among yari afite urugo mu gace ka Kiko, Anita Among afite n'urundi rugo ruherereye mu gace ka Nakasero. Uru rugo narwo rukaba rwarasatswe n'inzego z'umutekano ndetse n'urushinzwe iperereza. Ibi bikorwa bikaba byarabaye ku munsi wa gatandatu wabanjirijeho ku cyumweru, mbere gato yuko basaka urugo rwe ruherereye mu gace ka Kigo. Nyuma yuko bamaze gusaka ingo za Anita Among, na telefone yari atunze zarafatiriwe kugira ngo bibashe koroshya iperereza ndetse no kuzifashisha kugira ngo habashe kumenyekana amakuru yizewe ko bikomeje kuvuga kuri Anita Among ko yaba anyereza umutungo wa leta. Anita Among yatangiye gukorwaho iperereza n'inzego z'umutekano muri Uganda nyuma yuko bimaze kumenyekana ko amaze kugura imodoka yasaga ibihumbi 400 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anita Among akaba asanzwe ari umwe mu bahirwe b'abanyapolitike bakomeye kandi bavuga ari kijyana mu gihugu cya Uganda. Abo mu muryango wa hafi wa Anita Among batangaje ko ibikoresho bye by'ikoranabuhanga nabyo byafatirwa kugira ngo inzego zibishinzwe zibashe kubyifashisha zishaka amakuru yizewe, ndetse banavuga ko ubugenzacyaha bugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa bwaba bwarasibwe muri telefoni ye bubashe kugaruka, maze byorohe mu gukora iperereza kuri Anita Among. Umugenzuzi mukuru wa guverinoma muri Uganda, Aisha Batara Narule, aherutse kwemeza ko yakiriye ibirego bishinja Among kunanirwa kumenyekanisha umutungo we, ari nabyo byatumye bamukoraho iperereza ridasanzwe. None uretse kuba Anita Among yaratawe muri yombi ndetse n'imitungo yigafatirwa, hari n'abandi bayobozi bakomeye muri Uganda bikekwa ko bakoranaga bya hafi na Anita Among, nabo bikaba bivugwa ko imitungo yabo igomba kuzafatirwa kugira ngo babashe gusobanura imvo n'imvano yayo. Muri abo harimo umunyamabanga wa leta ushinzwe imari mu gihugu cya Uganda, Henry Musasizi, n'umuyobozi wa komisiyo y'ingengo y'imari na komisiyo y'imari witwa Keteshumbwa Dickson. Byuko inzego z'umutekano mu gihugu cya Uganda zabashije kugera mu nzu ze zose maze bagasaka, ndetse n'ibyo yari yaraguze byose bigafatirwa na leta. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, yasabye ko imodoka ya Anita Among yari aherutse kugura amafaranga agera ku bihumbi 400 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagurishwa muri cyamunara, maze amafaranga yose avuyemo agasubizwa muri leta. Mu butumwa yatambukije kuri X yahoze ari Twitter, Muhoozi Kainerugaba yagize ati:
imodoka Anita Among aheruka kugura ubu iri mu biganza byacu, isaha n'isaha twayigurisha muri cyamunara maze amafaranga akabasha gusubizwa muri leta. General Muhoozi Kainerugaba yatangajwe cyane n'ukuntu perezida w'inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Uganda abasha kugenda mu modoka ifite agaciro k'aya ngaya, nyamara perezida w'igihugu ataragerageza no kuyigendamo na rimwe. Nyuma y'uko imitungo ya Anita Among imaze gufatirwa, Anita Among yatangaje ko atazongera kwiyamamaza kuri uyu mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Uganda.